چغی فاطمی کلی چی بابا میں پا سفر زی جاڑی عالمنا کورننن زمونگ دا ہدایت روخانن مرزی زڑونا کلی دردنا چغی فاطمی کلی چی بابا میں پا سفر زی جاڑی عالمنا کورننن زمونگ دا ہدایت روخانن مرزی زڑونا کلی دردنا غواړي اجازت کړی یوازونه عزرائیلا یمستاسو تا پوس لرالی گلی رب جلیلا یمستاسو تا پوس لرالی گلی رب جلیلا کورتا فرشتہ دا هاشمی خیر البشر زی ویک سلامنا کورننن زمونگ دا ہدایت روخانن مرزی سڑونا کلی دردنا چغی فاطمی کلی چی بابا میں پا سفر زی جاڑی عالمنا کورننن زمونگ دا ہدایت روخانن مرزی سڑونا کی دردنا بیاوائی کستا خوخویر بدی غواړي ځانتا او فرمایل پاک رسول چې زم غنی سبحان تا او فرمایل پاک رسول چې زم غنی سبحان تا لاس پس نګدي اوس درنګ ساعت لمه دل برزي د دران لا سنا کورننن زمونگ دا ہدایت روخانن مرزی زڑونا کلی دردنا چغی فاطمی کلی چی بابا میں پا سفر زی جاڑی عالمنا کورننن زمونگ دا ہدایت روخانن مرزی زڑونا کی دردنا قابض الارواح تا حضور کرل گفتانا کی د امت سختی پما د زن کدانا قابض الارواح تا حضور کړل گفتانا کی د امت سختی پما د زن کدانا کی د امت سختی پما د زن کدانا رحبتی یسان خلم خزادا کنرزی اونکڑی فکرنا کورننن زمونگ دا ہدایت روخانن مرزی زڑونا کلی دردنا چغی فاطمی کلی چی بابا میں پا سفر زی جاڑی عالمنا کورننن زمونگ دا ہدایت روخانن مرزی زڑونا کی دردنا او وائی فاطمی تا چسل گئی موا خزیاتی داغ میں دے پزڑا چشوی یتیمارا نپاتی او وائی فاطمی تا چسل گئی موا خزیاتی داغ میں دے پزڑا چشوی یتیمارا نپاتی داغ میں دے پزڑ چشوی یتیمارا نپاتی جاڑی اہل بیت چنن زمونگا پیغمبر زی قرآن مشکورنا کورننن زمونگ دا ہدایت روخانن مرزی زڑونا کی دردنا چغی فاطمی کلی چی بابا میں پا سفر زی جاڑی عالمنا کورننن زمونگ دا ہدایت روخانن مرزی زڑونا کلی دردنا میاشو دڑون بی خور چی حضور شلو وفات ارزو سماوات جڑی کی بانا کائنات ارزو سماوات جڑی کی بانا کائنات کانی بوٹی جاڑی چی بادشاہ دا بحر برزی مڑاوی دی گلونا کورننن زمونگ دا ہدایت روخانن مرزی زڑونا کلی دردنا زی پزی تمام صحابان بے ہوش کیگی
هر کور کې نن خزي پاک رسول پسې جړېږي هر کور کې نن خزي پاک رسول پسې جړېږي تورا لاس کی اخلی قاری دلے دے عمر زی نرازی سوچنا کورنا نن زمونگ دا ہدایت و خانن مرزی زڑونا کڑی دردنا چاکا دا سیوی چی وفات پیغمبر دے پوی دیشی پا دی تورا قلم دا غسر دے پوی دیشی پا دی تورا قلم دا غسر دے دزړه تسلی د فاروق صدیق اکبر زی ختم شو قهرنا دزړه تسلی د فاروق صدیق اکبر زی ختم شو قهرنا کورنا نن زمونږ د هدایت روخانن مرزی زړونه کړي دردونه ډیره سخت ورځ ده چې حضور زد دنیا نا راغلی جبرائیل تا فرشتی د هر اسمان راغلی جبرائیل تا فرشتی د هر اسمان کیږي تعزیت چې کوم اسمان ته دا خبر زی جوړ دی قطارنا کورنا نن زمونږ د هدایت روخانن مرزی زړونه کړي دردونه اے گلاب دا مطلر چا دا کور مہمان دے سوک باپاتی نشیتلے سروری جہان دے سوک باپاتی نشیتلے سروری جہان دے جوان دے چه هر سمروی خطول باپا نمبر زی وورا آوازونای چغی فاطمه کړه چې بابا می په سفر زی جاړي عالمنا کورنا نن زمونږ د هدایت روخانن مرزي زړونه کړي دردونه